Number 34-2. Riu spika wa bunge ya kaunti ya Naikuru Joel Maina no ahomuke thutha wa mutaratara wa watho wa kumuhagura kuringa ihiga muthenya wa ira. Mutaratara wa kumuhagura urarehetwo bunge-ini ni MCA wa wodi ya biashara Peter Njoroge Nyaguthie. No thutha wa kuhura kura gatagati ka MCAs a Naikuru na baya aria maranyitaga mbaru mutaratara ucio iraga gukinya gicunji kiria kirendekanaga gia kumuhagura. Undu uria uracungiririe nduhiu gatagati-ini ka aria maramunyitaga mbaru. Agitariria gikeno giake, Kairu ni araugire ruwira munene ari naguo ni kunyitithania amemba a bunge yo aria magayukanite na njira nene. Sisi tutasimama na ukweli. Mnajua tulipitisha juzi mswada wa kupeleka pesa kwenye wodi ambaye haikufurahisha watu. Lakini tunaenda mbele. We shall soldier on. We shall not be deterred. Ona kuri muingi wa kaunti ino ni uritie atongoria ao guthingata wira uria wa matwarire bunge ithenyi ria gutwarithia na mbere uteti utari na kiene. Sisi tuliwatuma county assembly kutetea haki ya wananchi, kusimama na mama mnyonge ambao yuko huko ukulimani. Lakini tumestuka sana. Hawa MCA kumbe ile kazi tuliwatuma ni kusafiri. Handu-ini ha Kameme TV ni twaria kwa ni Wanjiru wa Njuguna.